nga ng Jesus kang Nicodemo, alapang miras ka rin banwa, nung emoy tang tinipa, iba't banwa, at itiyapin ing anak ning tao, atsu banwa. Numakanano neng tinas Moises, itang ubingan na bronsi, king metong asta, karin king desyerto, makanyan niyang sukat itas, ing anak ning tao. Banketa, ing ninumang manwala kaya, magkamit yang biye, alanganga. Wa in Diyos, tutuneng kaluguran ning yato, ang gaking binyening kabubugtungan ng anak, banketa, ninuman ing manwala kaya, eya mi pahamak, nunem mi kabiyeyang alanganga. Ang pating Diyos tinubod ne ing kayang anak, kediking yato, e para ukumaning yato, nune para iligtas ne king kapamilatan ning anak.